watinda ata mutkisia bonde bala watindela newe kwatio wakwa wakana ni watindanesa kwa halungu jenge kana kwa ibinda jenge mbitikile mutkisia ngodo chendri wa kilungu cha dhuba wa mukamba ndri wa kisaseki kito kisase cha Adhiani FM kilungu ni kito cha dhuba wa mukamba mutkisia mono tiditwe tinene ya kuliku kumanya umo wa mukamba kidio cha mukamba uto wa mukamba balatwe ibieta kamba na bala tambai tuelekele nyeneta wa McDonald wa Madio na ni Adhiani FM mutkisia ukedwa ne kulio yukoni ya dhuba wa mukamba ukedwa na woni kana ukedwa ujanda kuelea njombe yange kukoni ya dhuba wa mukamba tikwatiene kwanzia ya ondume ya utumani mukubi indi kwanzia ya WhatsApp ambani ya noti monza inya monza ile thambatu inya isini 0742 472 na no kwatiene mukwa imwe na Bishop olati dhito nake na tide wana kendri wa kinunguke cha dhuba wa mukamba likana mono tide tutistungia maukulio maku maukulio mena oito maukulio mena vinya tinene ya mukamba no mukamba au mieva la au mieniki mukamba aendeteva kwekiwata eva na eka ata kana eka ata balawi kwa ojo kana kode wa kicho ndo mukisia kusungi wa makulio ya onde kila wa katutu na wadhambato ndani wa kilungu kicha dhuba wa mukamba tire wana mweni ndani wa studio natakidio kana mudhoche ndani wa studio sito si Adhiani mbia na utoelesia masito make au metava na eka ata karibu kwa ibinda jenge Bishop. Asante Makidona. We utuyenesa ndu yenesa munomwa mbe ni ngethi mbingi muno kuma kwa mashabiki maito. Yes. Alama ethite maizu kisia kibindi kicha dhuba wa mukamba mandu metengethi mbingi na makasia twende na tuyumbula uwo ula thi tetesi ningwenda utungia muvea andu me mwana methite maikuna simu na kututhuthia muno njambia na Rosemary Ndinda wa Munyoki kuma kuya Mwala Teresia Kala kuma Kangundo Annabel Nyamombe Pe Francis Chalo wa Mumo kuma Miambani na Kimandi fundi kwa kuya Mbumbune nangi aingi tutamatalicha ni wete moyono ndo akwithia ando ni mande na ukwatia kila cha ilete mwithu kisiani na udhocha kivindi ni kikitu cha dhuba wa mukamba nyeni twa Bishop Dr. Geransi Wamanzi Mukitondo Mutangi kuma kuya Kitui West kalikaita ya Kauma na ni mutabania wa museo wangai tidite monoti kunikila maundu metu kangani omeokonia oimo ndo walikangile ile mtane yitu ya ukamba itana liye oimo twamanya walikila ta ile mtane yitu ya ukamba watie ukono wiba na utonya kubetwa ata twanene maundu meokidukangani meokonia ondo utonya umanya babe na oimo kana babe na baina oimo isionde wetha watu elesia kwichumani kibetu Bishop kwiyondi tenda tenene kilo kikwitwa kudhaia kingi kiitwa kuhusia Bishop yalati unene akiche tawa kudhaia ndiso ode wakikuwa kana kigwa yati nene ya chao Bishop kudhaia kwa kisunguni initiation kulikwa ondo ni mona watu kwenda wako ila ini mayazi nenda udio dhaiwa yua dhaiwa wazine walikwa wazine kamba no nduma na kila kita ordination yua twikithwa tabutabania ni kwika wa ordination ordination ni kudhaia mundu no ni ketha athukume emwitikilia yuko dhaia ni kwitikilwa uthukume na kikamba we mwitikilia na yu thilo wona twasia ni twadhaia maimo actually twametikilia sheria ya kikamba nundu ni waitakwithia twimanati Makidona kila twita kithio ni katiba ya mukamba na wona kindu chonthe chekwa kikatiba kithia cho bandu asu otondu yo umundi tukeka kindu kikatiba ya Kenya ni tweyo ba kikatiba na tukavitia tukakosea twithia tuyukita na katiba na mea no itobe ila we wandu mafika ni makwatwa ni maundu ma kithio ni kwithia methi ya mambie kudhaia undu kikamba meli jana
yetikilana nawo kana ithitambanga nyani twetikila mwana witu atwike mundu mwe na itathita muthaiya na itamuthaiya ni twamwitikilia na itwamwitikilia utumia mite utumia ngondu utumia sindu ila wiono ni maimwala twathaiya na ito kitumi juthi na kwia ila mwalabu wa likilie mukamba uimone nda mutethia kumanya kuma uimone amutethisia kwikarania nawo mwarabu ndatethia mukamba kumanya undu utonya kuma uimone ndikila wikiene kumutethesia kumanya undu utonya kwikarania na uimo na nizo tutonevia muthenya ngitwasia kaisa mukati mukatithia ndondo yu mwarabu we airia wake ni uthocia ngai ciake uthocia mavitha lotumia niketha andu angi mamutethesie kumendeini mavitha otondu yu oyu ukathi mucii ula wina mundu wise na mabeba ethia aimantha nzia ya ulicha mavinasu ethia ni mundu ume wosie amalicha kula kwimuka amalicha cianani amalicha atuine wise kwithia maimu asu maimu sumbwa weka yuni matwika mambai na andu ala mosie uwe kana woi wakikamba yavikevinde na megwa mambe yothe lavina netasia nacio kana usukuwe makamei ukawiki ona nona na weka ona nona nukegutie vinya wiva usu kana kani nikatona kwithia katesi ketiwa chao nikatona kwithia na katesi kikawata lakini kindu chambe ni kuli kwa unduni niketha yundu wa kusumbwa uketikila kuthaiwa nundu yu kumaimo mali kwa mundu ni kana mambe othukoma nthini wa mundu mambe ya kusumbua mundu yu ukithia mundu yu ndena mugo mundu yu eka maundu kinyume cha langi na makidona na mukamba mwethukisia ni wonete ukewa kana ni kambe ya ole skulu na kana kaka mbio le skulu kathika atwa kwa mundu mweka yewa neke kuma nowe kwa uni kathaiwe niketha kasome nikwitia maimwa mapindizi obanini metikilwe yumatumie kanaka na mayitikilwa mae muiyo wogo bikawiane uime niketha mundu onasoma keso twiko mundu mwe kwithira tunene obo akuthaiya maimu twesia kwitikilia maimu asu kumanenge haki cia kimusingi cia kuthukuma nthini wa mundu ucio na uimenge mundu no aki cia kuthukuma na maimu meba asu kwa maimwa aimathembea ndethembea ala momae ndethembea ala methe ndethembea ala wekiwe ethembea wanengwe haki na wisi thimo ni thimo ngikulia bishop ayo ne kunene atindane akamba tindane ya mukamba wito ne wetikelanile namo ni wetikilile kuthaiwa metawa maimo yumo kambae dina kwiye na ndiane na ingi nasia ndao nwanzia ya umare ya umatunga ya na ndao nwai masamua maete thina bebe mutumia wangu ameta makasia masamua me eto makasia maete thina mekawata niwe maete thina mathaiwe mamandiwe kiumenda embwa mendo tumia mwana metikilwe matumia mwana mwana naye kiothitana mwana naye kio ya utuku na muthenya mwana naye kio ikaniata mwana naye kio lea gutwika ndatwa wanu ndo akwithia withia nowe kana woi nathaiwe niketha atwaike yu onwa Yesu onwa nzielengi la tugisonene onwa kana andwano mabinatu utukunenge ni mathembe awa na ni maisa na ni manena gwa na ni meundula matabana ciana kama kekwa ila tu nene ya kuthaia pa tu yu nene ya maimo maketia tu nene ya musi onoiswe ni tabia cia mundu yu na musi wetikila na mundu ni mundu mwe mundu vina ile udhuko musumbwa uni kethe vina zizi tikilwe yeke osumbwa mwana yikata ithaiwe so imwe ya mikanilie ila mukamba wa manya kana ukila ukwenda ni kuthaiwa ni tajiba kwithia mundu ayitakaluto umwendoka kwithia mundu ayikaluto tende mubango mundu no kuona mawoni lakini mawoni alo kuona maitona tatono maelewa
measiata mundu ukwiwa no kilile athi kwenza mitunda gukitha kana nda misinesa yukiza kwithia we no akwie nyie no nikunenge muti ukauteja lakini we ndanengo ukumu no nduma na wetu asia mundu mwote mukunosie na nibethia wana mitalatala kana matambia makuatirwa ki to kuthaiwa nikeza kuthaiwa ve makina ala marito kinwa na niboba umagwa ndembo ila ndembo yenda nitie na thakame ila ndembo yenda nitie noki ila ndembo yenda nitie ona no we woete kasui aka tukazui ko na kasui katilongingo uko kona tikendo lakini pubuni bekwa covenant ya thakame na covenant ya thakame yete kamususu na covenant isu yathi ukwatania nthakameela etikio ikusia na nthakameela kinduchu nundu wa kwithia yu asisia nina kwiye uthaithi na mukamba mwithukisia ni ndo mane uthaithi waumie omwambio na uthaithi waetiwe ni mundu aimantha ngai nitwaite kumanati Makidona na ngitabia yu mundu wa kanisa kuma ila ngai wombie mundu ndaya mundu amuthaithe paiba nutuona ngai ayi Adamu amuthaithe ayi tutusoma Makidona tusise maandiko paiba ngai wao kakathaitho ni Adamu ayi uya wa Adamu ngai kuthaitha ngai wai kusubia siumbe ila ngai wombete lakini ila mundu abalukile ambe ya kwenda kwiyithania na ngai tolondu mukaunda ile wedia kega tima video to ekie to ile kwitha ni yewe mavideo ona ni yewe sorry to ile kwitha yewe mabata actually mai mabange na makianigwa ila tukuona tukitokaze mundu ni wechumbe cha muthia Makidona tuyasiata ngai ni waambio mangamu niketha mundu ethe bona mbaka ethe na thio kinya ombe wanthe no mbaka ethe na sindu cia usumbika ombe wa no mbaka ethe na netu na nthi ombe wa mbaka ethe na cheni na kibindu ombe wa no mbaka ethe na munda ombe wa no mbaka matunda methe meme ombe wa munda yu Adamu ayumbwa ethe ya matunda meme Adamu ayumba ethe anzo na biti na mwile ikisio mbele siombiwe kila kindu chonde Adamu waienda chaichumbitwe niwe wa mwiso no ndu yu ambao mantha athukumi niketha icio mantha manager umantha yue andu amakaunga miwano kana ukambicie wea niketha mantha athukumi ndo amba kwandika athukumi utena wea wamba kwambicie wea ucio kwandika athukumi yule latu nene ya uthaithi mundu ndomba wa uthaitha nini wito atabana majazia mundu omba wa uthaitha lakini kuyana na maandiko alama andikitwo mangai kume na kana makathaitha alandoi makana bishop nene abo ku Yesu ayisa kuka mundu abalukile yumutangi yakisa kuetwe oko tangi ya mundu abalukile mundu no amwisubie no nduma na kwasia ndo atwa kibetike kwisube lakini yake makosano kisobania yo ndia atwana nisoba mukakwa lakini umunthi ngethia nikite makosa Makidona nende kana nile ningita na mama kele katatu yes niki ti kwithia au niwo wa mupango wa mwambio nikwithia nina makosa na pala nauma kana kila neka nikithite mundu wa kwa wo ko nundu kimwithite wo mbaka nisubane no mbaka nini manthe ninu kangwite kina ijo wana o mengi ala mesi mama kula maumire tikusio amba kwinu kangwite kamuthenze ayisi la bandu ayo wakakilo kanama ndaku wakakilo kanama nikwithia no kwenda akawiwe ndama actually enda kwisubana Yuzi latu unene ya uthaithi ni kwisubana tu Yesu vangai ngai ndo bete mundu wa mwisuba twaite kwithia twisi na atabanyonde makatabanyonesa na makasi ati Makidona tila ngai wombie itu na sio ndela sinthini wasio ni wombie siumbe cia umuthaitha na mundu ndayo umwe wacio ni wombie siumbe cia kwikata cia umuthaitha na tuona cio itu akakuuke uvuani tutona ase miongoli nana na mwina si we are war ni kuthaitha ngai 24/7 ngai ni wombete sindu ciake cia mwikata cia umuthaitha lakini mundu ndai wa umuthaitha mundu wai wa ku manage
properties ya ngai na yu mundu ni wauma kwa ngai ni wae kawe kwatania na mabebangi mabebala matamumba na matamwisi mbaka amenyibisi Jubani botu kuka kuboa kudhaiwa mbaka amekata amenyibisie mbaka amadhaive mbaka amanenge kila mekwenda nundu aema kwikou na momekala mai muthinia nundu niwe wa malatilie kula mai niwe waendio mamanda niwe zeka gutabia kila wona tu yathwa nibeti tu yathwa nibeti ni kwithia ciana bitha gutokela ciathwa nibeti ni kwithia nithi twacia mucio ni waku ya na ona kwa nio waku ayu kibeti kikao kila akili ni chacho kijacia ni kwakwa na nundu mutumioni wambie ni kwakwa nienda kumwia kakaundu kao kwika tika seo na kibeti tiko kale tikwithia nikyo kinene musiusu lakini ni kwithia ni wa kinengi ukumu wa utwika nicho mwene wa musi netwigwa na makidona kabisa yo thila mundu oka amande beba na athinenge binya ya utwika niyo ngai wake titu na neni kilungu kila kingitwa ciate ngai no mwe ngai no mwe lakini andu mambia omantha mabebangi kana kindu kingi matona kutumia mambia no twikawo na tunanena tunacia kindu kila kitawa muthea kindu kila kitawa kithito kindu kila kitawa chawoi nje kithia kisobetwe no twikawa mundu tiwo yuke asobwe no twikawa mundu thina wa mundu ni ukikia bina ndena bina wao kekia no manzie mundu wisene na mabeba atike bina na twange nena gelekania microphone yetu otumia microphone ino tukendene na yoka to test studio mundu ayisela baake wa microphone yenete no tumanzie mundu tona kwekia wasio zuwa microphone yes no tumanzie mundu no tuikawa microphone tona nena yokata aneni matego Mundu wotu ikosu nipo andwala mesene na mabeba mambia kumanika nanukuwa na mwalabu ni wesene na mabeba nditu na anenia na itu uthingilela ni wesene na chao ona mpaka omundi no wisene na mabeba Hello no wisene na chao na mabeba otondo yumu kamba ni wisene na mabeba ni wabandanie na mabeba na mpaka omundi ni misimitale ite mabeba ukamba Dila tu nene andete ino tuasiata tuasia nundu nithi twaendio mantha mabe na twamaite twalondo nyina endio mantha kila kibeti chakwa na nakiete ni haki yakwa ni kisubie ni haki yacho kusubiwa nini ni haki yacho kukoma kwakwa ni haki yacho kwa kwakwa ni haki yacho kwinuka kwakwa auba yikwisobana kwa mundu waendie kosa mabina ni haki ya mabinasu kundai kunengwe aki ya utumia mwana ndio setwe ni za kuyini utumia mwana na kwa umenda akila yamo na bwibo tubikia mayambe yosumbu wa mundu mayambe ya kwete mathina na ito asisia kithia mwitu no akwatiwe no lala mingi kuma sukulu tatu kwa kunyoto lala kila bandu ke umalaya indi akeso kwitwa nezake kalwanzio na kedethia isi kila wende ende ayu atongwa ke kamba auswa vinena ke kamba auswa azaiwa ayatiosu withela kike kutoka kudaiwa chae kukwigwanithia na kiki kwigwanithia na mabina yutotolo ndu yutukona pina opposition alternative government na tuni serikali yu serikali iko kile kadhaia alternative government makegwana ekwe thina wathela Otolo yu monde to ke chuma keto zinane ko ina na maandamano yu maandamano ila manoki manabi ko bandu serikali no kama nambia manabi ko bandu manadhaiwa
kwati yani mambe ya kwati yani ndio kutikisene wa kwati yani ya kudai watineni ya kukwati yani na kiuo na kila kiukudhinya kukwati yani wanabebola lazima kwemero wakudaiwa kaingitio yuwe wa wa mundu mwe wa mundu mwe duniani ni kukwati yani siana maimwalame okusumbwa nikeza kuma bu yuwambio zaitha satani wisi withaitha satani wambio zaitha wimo wisi ni wimo yuwe wa mundu mwe duniani ti kuita nundu mundu mwenda bwasia mundu mwene wa satani na satani ndalonga se satani. Thank you Bishop Plan and out nangalia ndeto sia mudia ondo mwana ututayo briefly kana ko kuve ndeteno kudaiwa kana kudaiya ondo ndi ya mansha ide kana ya mansha elemetani yito ya ukamba na kila eche kana mitala tala hoizo ko kuve ni gara ni tabino kelele yuko daiya pasi ya ni ordination ni kulikwa initiation ke kamba ke kongela initiation kisongokela kisio initiation aili kwa wondoni yukitha kwithia ayeka ethia no tolo yuona te binda yatene kamwana kambea unyoki museni wa siasa akakakani ake mwana kindu kyokwata nacho kimathina akakakanya keli kakatatu kuthanda kakesa ko kakanywite ukewa museni ake ai endo kaweke kucho ngwathimia chao enda mapina la mandili anoke yu mwana anyoke wese kwithia mayo musumbu na withia yu mwana yutakwa ndewi yangi asiani na inathimiwa ni tata yutata nyila woni ni kunyokera ninyo ne bithite na afikia bandu ambeta ambia mwana muna muti tioso tioso una unuta wana muna wala nyumuna kwa unienda kukwathimia chao na neto ni tata na tweka lanzi na ndathime na ninyo na nje kwa isoba naende kwa soba wake na wakwa na toka tweka lanzi akunda atunga zelene anengana akunda ibe kila kivyo kila kiatia wa na yukuma bua kiwa yukuma omunde na itabwa ndeto ilo tabwa kuthaiwa tio kutoke nduki kwikwa pende to si uneno na inde to ino ni sisi binya no ndumwe na mboya sio kutulia ndu amoko mboya tio kwinama nipe inde to ila unena uiboya ni sisi abata bewa kiko. Thank you Bishop tunagalelia namba yako ya simu ni stendo na nje mekwenda kukulia maukuli ndo na nje mena maukuli kokoni ya kudhaya na sibusia mthembatostu tende na umilokelelia kilungu kito Bishop mwithukisia namba yako ya simu ni 0722492218 wadhei mwanza ile ina kenda ile imwe nyanya ngunesi mutafadhali ni zeto njazi ndo kabadike message no message ile zivo makidona ne binge tutonga message situmekwathia nunengania namba nunengana namba ya message message situmekwathia tukasibitela tukasizia kila kina bata tukasongea lakini wenda kusongewa kina simu kuna simu nanga usongea namba yake ni noti monza ile inya kenda ile mwenyanya 0722492218 eto Bishop Dr. Gerance Manzi na kwanita wa McDonald wa Mathio na ginya chumani chukite kilungune kingi otakicha thuva wa mukamba nyani kwendea kwithiwa na kiuyo kisio. Asante.